Mula jegeglo ngai beli starter jatuh hati lo mula manis lo kenyam adi ngelangenin beli takut cara pidan sakit hati di subane ilo buen tekamai apang tusing buen gelek-gelek di sisin kalangan yang tresna tunang apa-apa kadirasa dakin gigi merasa coklat sakit jan keto jani rasa yang sing nyelapang mecah plaga di pengkolan ilo nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pang bisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel dane cenik ngai ilo lala jani cegut ilo pasti ilo ngap naik ilo besu perlu sangkol ilo ajak unik pangsing salib di pengkolan sangkol kilo kau kegadok jas ton cenik kau adokan nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pang bisuut dadi tukang gambel nih cara kabel buku dane cenik ngai ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap naik ilo besu perlu sangkol ilo ajak bulik pangsing salib di pengkolan sangkol ilo kau kegandok dias ton cenik kal adokan
Banten otonan tiang dadi buka kekene. Apa masih kuangan bayuan tiang muda dadi kekene. Sebilang ngelah tunangan state megatin tresne abulan 2 bulan lantas pekat di jalan. Yen sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen nedadi kerana ngae unduke buka kene. Apa kaden kuangan tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang. Apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau. Apa bersepocok goban tiang ngai nak lo sing juari. Sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen nedadi kerana ngae unduke buka kene. Dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang. Apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau. Apa bersepocok goban tiang ngai nak lo sing juari. Metunangan aja dewe
selan apalah karka seselang ento tua mula perjalan hidup karma iraga aneh pidan jani marah kerasa yang tetap jalanin ngali jatah ben manis yen nepuk timpal mausaha lebihankan sekalian iraga ada pesan to sangat iriana kamu main ngaba orta nyambatang aneh boya-boya ampang mengejar anake percaya lemah petang megai ngalih pengubah jiwa jani ngelah mani telah tetap bersyukur ampuraya lo konten nikang maya sen ilo mulahang isen basah dirasa mengasakan angin nawang buat ngidan karmane nyansan ngalungan itu beli sanggot ngai nang ilo makanya sabilang wani timpal mausaha lebihankan sekalian iraga ada pesan to sangat iriana kamu main ngaba orta nyambatang aneh boya-boya ampang mengejar anake percaya megai ngalih pengubah jiwa jani ngelah mani telah tetap bersyukur ampuraya lo konten nikang maya sen ilo mulahang isen basah kadirasa mengasakan
yang kepupungan, ngantosang kabar beli saya. Beli di JIB, beli ngudang IB, adi sing kabar. Bara bangun beli kepupungan, sagetang aisu behilang. Beli jumah ibi, sorry adi, beli sing mangkabar. Firasat yang berapi-api, curiga tekan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macem-macem di sisi, dua adi di haten beli. Salah paham, tuh karena beli sing mekabar. maafkan beli adi sayang, dan mani dah sampai terulang. Firasat yang berapi-api, curiga takkan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macem-macem di sisi, dua adi di hati. Firasat yang berapi-api, curiga takkan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macem-macem di sisi, dua adi di hati. Firasat yang berapi-api, curiga takkan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macem-macem di sisi, dua adi di haten beli. Kabus-kebusan lahar gunung agunge, nu kebusan kena beli. Rikala dising nu disisin beli, ulian peleh beli padidi. Tasiran angin di bator kinta mani, ngingatan kena raga nadi. Mejani subeng halahin dewa beli, milih nak muani medasi. Dan mula saja beli campahkan adi, sing bisa beli ngaji yang kresna. Mejani mara beli merasa kehilangan, dia
desiran angin di batur kinta mani ingatan kena raga nadi jani subengal hendawa bali bilih nak muani medasi dan mula saja bali campahkan adi sing bisa beli ngaji yang tresna mejani mara beli merasa kehilangan diolah sadi mewali kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali singkan tiadi menyakit hati. Jalan ke pelaminan Kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali singkan tiadi menyakit hati. Singkan tiadi menyakit hati mejani adenan su bergantung diri. Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk ye tepukin tiang blingaja adi mekuranan bepasitain meuyutan cara meong ngajak cicing jani memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepedang ngai iraga memanas kemasin raga mepalasan pele bese dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan kai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan sing jema kejang lo anak muani belan dini ditu memitra de orang ilo tu sing jema kejang lo anak muani bengkong lemane mekuli padane melali anggon ngilang anginmu
ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepedang ngai iragama manas emasin ragama palasan pele besing dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan ngai tu sengen namakan lemah pedang di ngoban ngenehang tu sing jema kejang lo anak emani belang dini ditu memitra ne ora angin lo tu sing jema kejang lo anak emani bengkong lemane makuli pedang ne melali anggon ngilang anginmu hati pusing jema kejang lo anak emani belah dini ditu memitra ne ora angin lo pusing jema kejang lo anak emani bengkong lemane makuli pedang ne melali anggon ngilang anginmu kegianyar dangsap bali singgah di bitra tiang nongos ditu yang bali adat ketemu kalan tiang apa sekan bali tresna seminya tresnan ilo kagisi beli yening mula saja ilo anya nganginang kebedulu kantin dekat di Bukit Japi balik ke tiang munggu munyin beli ni manis kati langsing
beli ane jani ilo sing salah pilih. Ilo sing salah pilih. Semut api gejalaku mulai. Takut bani, takut buin salah pilih. Semut api gejalaku mulai. Dalam takut ngajak beli ane jani ilo sing salah pilih. Soal cinta, jag cara divonis hukuman mati. Yen sing ditembak, sina digantung sepanan nembak. Suba pasti lai bang lutung. Oh, yeah yeah, lai bang lutung. Sepanan nembak jak fly bang lutung. Bicara mabuk cinta, jak cara minum arah api. Yen sing pungkat sineliu munyi yen tonen bakat. Angon tunangan siapa ngibane. Oh, yeah yeah, siapa ngibane. Yen tonen bakat siapa ngibane. Bicara soal wanita, zaman jani delebihan munyi. Yang suka cinta jak langsung tembak daripada cinta bertepuk sebelah tangan.
diperjuangkan. Sing mungkin ada anak elo bakat tangon tunangan yen sewai geginane nganggurin loh dua. Yen saja cinta bukti yang suat monto menghayal ngalah tunangan nanging sewai geginane ngijangin de arah buleleng si detape ayu oleng sing ada apa karang asam nongan jenenge masem sing ngelah tunangan. Bicara soal wanita zaman jani delebihan munyi yang super cinta jek langsung tembak daripada cinta bertepuk sebelah tangan. Urusan cinta mula harus diperjuangkan. Sing mungkin ada anak elo bakat tangon tunangan yen sewai geginane nganggurin loh dua. Yen saja cinta bukti yang suat monto menghayal ngalah tunangan nanging sewai geginane ngijangin de arah buleleng si detape ayu oleng sing ada apa karang asam nongan jenenge masem sing ngelah tunangan. Buleleng si detape ayu oleng sing ada apa karang asam batu bulan jenenge masem sing ngelah gegelan. Bibe beli lumpuh tak beli kesemutan sing ngidang memunyi sing lemah sing peteng ilmu yak beli ngemel-mel kata nyelek kang beli beli mula daki dadi anak wani
Ilom rasa jijik ngajak beli, alian beli di sisi warna ket awai kejokan pes ngajak lo melali doang gonan lasan padang lo megadi. Singe melingser meguyang melisa di nada pisaga lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih itu sing buat beli ilo jege sing gelap bali ilo mo bumi seksi ada nganti yang di sisi. Beli mula daki dari anak mani ilom rasa jijik ngajak beli alian beli di sisi warna ket awai kejokan pes ngajak lo melali doang gonan lasan padang lo megadi. Ilo cara gang singe melingser meguyang melisa di nada pisaga lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih itu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli ilo mau bumi seksi ada nganti yang di sisi lo mepayas dan itu sing buat beli lo mepupur putih itu sing buat beli ilo jegek dan itu sing gelap beli ilo mau bumi seksi ada nganti yang di sisi. Yen satwa yang unduk kepi dan kelawan jernih
mesra sehidupe mebalik kuri. Bidan tiang pulas di baline metikah pelase. Yen ongkap ilihin ban koran jaga sube kanggo sahestate mengipingan dong dedari. Ane jani kasure spring bed kamar measih kanthi lagu bikul kal ngintip sing juari. Nanging udah kewah pula sesebilang wai. Saling kekal ngidang tiang ipiang dedari. Pragat satu mengipi ubar memedi. Yen ipi dan kena gerang kena indang nasine jan gelekan di ageting 6 bulan marati yang nawang rasan beceleng galungan. Nanging mejani abe kambing abe guling ada meuyak-uyakan ngemasin tensi tiangnya ngemenek-menekang rasane uyang-uyangan. Leke wakal ngalih ajeng-ajengan. Bidan berat itu pengalih-alih-alihan. Ane jani mabading liu pipese ada di subane pipese ada. Malah tiang tusing dadi ngajeng apa. Ane jani kasure spring bed kamar measih kanthi lagu bikul kal ngintip sing juari. Nanging udah kewah pula sesebilang wai. Saling kekal ngidang tiang ipiang dedari. Pragat satu mengipi ubar memedi. Yen ipi dan kena gerang kena pindang nasine jan gelekan di ageting 6 bulan marati yang nawang rasan beceleng galungan. Nanging mejani abe kambing abe guling ada meuyak-uyakan ngemasin tensi tiangnya ngemenek-menekang rasane uyang-uyangan. Tidak mulai kewah kal ngalih ajeng-ajengan.
beban berat itu pengalih-alih alihan. Ane jani mebading liu pipese ada di subane pipese ada. Malah tiang tu sing dadi ngajeng apa